Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош облусунун Жаңарык деген айылына кетип баратам. Ошол Жаңарык деген айылда Санталат деген энебиз жашайт. Ушул энебизди Москвадан, Россия шаарларынан неберелери, тагыраагы улуу небереси Барчын, Мырза Акимбек, Жумагүл, Мадина ушул өңдүү неберелери Санталат энебизди 8 март майрамы менен кошо 69 жаш юбилейлик туулган күнү менен куттуктап, өздөрүнүн жакшы бир жүрөктөн чыккан тилектерин, ниеттерин билдиришти эле. Албетте аманаттарын кошо дагы беришти эле. Мен ошону жеткиргени баратам. Азыр саналуу мүнөттөрдө Санталат энебиздин үйүндө курсанчылык болот, кубаныч болот. Байкап туруңуздар, каналга кат жазыңыздар. Катталыңыздар, бизге чалыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусуна караштуу Жаңарык деген айылга келдим. Бул жерде Санталат деген энебиз 69 жашка чыгып отурат да. Алыскы ушул Россия жергесинен улуу небереси тайнемдин туулган күнү деп Барчын, Жумагүл эжебиз, анда Мырза Акимбек акабыз, анан эң сиңдиси, кичи сиңдиси Мадина. Ошол анан сизди да кошуп көрөлү, сиздин атыңыздан. Авазбек агабыздын уулунун атынан жакшынакай белектерди тапшырып, бүгүн менин программасына кошуп коелу. Сиз канчанчы уулуусуз? Мен уулдардын уулуусу. Уулуусу, кана жүрө бериңиз. Уулуусу да, сулуусу да дегендей, кана жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип биз азыр саналуу мүнөттөрдө Санталат энебиз менен учурашабыз. Кана кире бериңиз, өзүңүз коштоп, белектерди чогуу тапшыралы. Мына, кире бериңиз, сиздин аркаңыздан мен тартып кирейин. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Мына сен отурасыздарбы? Кана мында отуралычы, Санталат энебиз ким? Сизби эне? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эне? Күнүңүздө отурасызбы? Ушул Россияда улуу эң баягы чоң небереңиз Барчыны, Жумагүл эжебиз, Мырза Акимбек агабыз, андан кийин Мадина деген ушул сиңдиси. Ушул айымдар, ушул жарандар сиздин эң жакын адамдарыңыз. Бүгүн мен тайнемдин туулган күнү 69 жашка чыгат деген бир жакшынакай ниет кылдырып ушул программага кошуу арзууларын билдиришти эле. Мен азыр ушул сиздин куттуу ордуңузга келип калдым. Бул сиздин жай намазыңыз, мынакей ичинде мусулмандык чогултмалар намазыңызда. Анан бул Бейшим апакем деген жакшынакай чачык. Бул сизге белек эне. Негизги белек бул программа. Негизги белек программа. Ушул программаны жөнөткөн ушул чоң небереңиз Барчынга, Жумагүл эжеге, Мырза Акимбек мырзага, андан Мадина эжелерге ушул биз дагы ыраазычылык билдиребиз эне. Эми отура бериңиз, сиз отурганча бир сүйлөтөйүн эле. Бул программа келет деп күттүңүз беле же билбедиңиз беле? Бүгүн билип калдым. Бүгүн билип калдыңызбы? Чоң неберелерим, балдарым, кыздарым келип эле. Чөтүп сүйүнүп отурат эле. Санталат эже, мына ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар дегендей, жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз дегендей. Ошундан баштай бериңиз. Ушу мен 69га чыктым. Жашым. Ушу 8 балам бар, 4 кызым бар. Батыр энекеси эне. Ооба, ушу неберелерим 25та. Кудайым ушу эл катары. Өнүбөсүп ушулар бак. Дагы көбөйөрсүн, Ошо алыста жүргөн балдарым, үйдө жүргөн балдарым, кыздарым
Nevre çevreler tinç olsun. Benim şu sıylap nevreden kurset otağındayım. Deniz tolkundan otar. Şu Jakşılıktın göz ballarıma, yaşı. kızlarıma razımın. Nevrelerime. Şu birinci de diyelim tinç olsun. Yurtum tinç olsun. Şu kol komşu bir boğullarım tinç olsun. O min aytkanыңыз Tabii, kesin, şunu aytkanыңız kesin. dilerim. Al arada şul Barçın Ejebisке telefon çalıp bersеңиздер, азыр күтүп атат, чыдамсыздык менен себеп дегенде алыс жерде жүргөндө убактылар аябай чектелүү. Bir 15 мүнөттөн бир жакка чыгып кетем дейт. Ошон үчүн тайыне менен сүйлөшүп калайын деп ушул групповой вызов кылабыз дешкен, бирок азыр Барчын айымга чыга берели, ал кошуп отурат. Небереңиз менен бир сүйлөшүп алыңыз, андан кийин кептин калган бөлүгүн улайбызса, Санталат эне. Мына урматтуу көрүштү, алыскы жерде жүргөн өзүнүн неберелеринен, балдар кыздар менен азыр саналуу секундтарда байланыштырабыз, сүйлөштүрөбүз дегендей. Кайдатан кана? Азыр байланышып атабыз. Барчын айымга чалып атабыз, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Санталат энебиз бир аз толкунданып, бир аз көз жаш чыгарып берди. Бул курсанчылыктын, сүйүнүчтүн көз жашы эне. Эч качан бул ушул дартыңызга шыпа болуп кетсин, ушундай көңүл көтөрүлүп, жүрөк жылыткан нерселердин баардыгы дартка шыпа болот, туурабы? Урматтуу Барчын айым, мынакей, мен сиздин тайынеңиздин үйүнө келдим, мынакей. Менин кашымда отурат, бир жакшынакай болгон жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз болсо, мына арнай бериңиз. Эне менен учураштыр бериңиз. Бача. Olsa da olar. Kadaysın. Ne yapacaksın? Oşa siler baktılı balıklar. Rahmat nanayın. Kudayım men esite bu şunçalık suyunt görmür. Tolkunda vatam. Rahmat nanayın. Uşul darajaga жеткизген сизге рахмат. Rahmat. Silerge de rahmat bolam. Silerge men şunta olaman. Başımızda bizdin жакшылыгыңызды көрүп төрүбүздө жүрүп, ишти жакшы көрөбүз. Rahmat. Siler var mı men var Xudoga şükür. Xudoga razımı bolam. İyi lan. Enebis suyunup atat enebis. Nevrelerimiz. Barçın ayım mынакей тайнебиз аябай толкунданып ыйлап атат. Бул курсанчылыктын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы болсун. Şunday bolsun, жақсылыктар болsun. Тайна кызымын да мен жакшы Ovada, ümitme çoğ aytkan bulardı. Jakşı balдар, jakşı kızlar, es akılda, umandı bolsun dep çoğ aytkan bulardı. Xudoga şükür uçularım kaytar otkarınlar. Mынакей эне. Mынакей дагы башкалар барбы? Ошол алыскы жерден байланышчылар. Madina. Madina. Oy dede olay. Madina? Туган күнүңүз менен. Rahmat. Жакшы. Jurasın mı olam, tuzsun mu? Devsalıklar jakşı mı? Rahmat ayın. Kemal bu. Bana açılıp önü ösküler. Bak yaşamız, bağırımız, bizim vaktımızga жүрөөрүңүz. Rahmat, Kemal bu. Allah. Tinç bol bu. Allah. Burzakın bey, kandaysın? Jaksın balam, tuzsun mu? En çok ne verim de bul. Yol başçı. Uğatan. Ova. Uğatan balam. Ayta ver, kanday. Jakşı jüresin, tuzsun mu? Densalıkların jakşı mı? O da bu. Esen bol Xudayım, ben özgür. Tileğine jettim balam, beni sıylasan, siler de Xudayım sıylasın. Söyle. Men görmeydi tatlım. Sen gördün mü? Oo. Rahmat. Rahmat. Sayın ne? Tinç bağla vallahi. Oo.
Baktılı bağlı. Kuda silerdi silasın balam. Önüme severgiler. Şunday sen. Eneviz benen süreçte men tartып aldım. Ona bağıptırayın anay. Baktılar şu zamanı tınçıvel önüme soğuş bol böyle jürevergiler balam tınç şu gülüp cayına öyle. Şu ben tilerim şu balam. O amdaki enevizin zorun başına salып koysaňızlar. Amdaki al arada çet jактардагы бардыгы менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин неберesi чыдамсыздык менен күтүп турган окшойт. Канайым калуу тилектерди айтканча бир жакшынакай бир сөздөрүңүздү ролой бериңиз, а? Için bolsun, Азыр бир мүнөттө. ömrünüz uzun bolsun. Vay sana. Kaçan orala. Enevizin жолугун салып коюңуздар. Bu rahmat. Tamam. Sen de tınç bana. Мынакей неберлердин куттуктоосун кабылдап атат. Энебиз кийинки мына кезекте турган эжебиз өзүңүздү тааныштырып, мына ушул бүгүнкү күн урматына арналып аткан улуу адам жөнүндө сүйлөй бериңиz. Biz Santratya'nın konsoluyuz. Cengimin şu 70 yaşı. Şunday yaşlardan Allah Teala dağın. Kudayım düzge çıksın. Şu ballarda atası salı irtirak etip kaldı. Ata orada ata oldu, yine orada yine oldu. Baldar düğülödü, cayladı. Kudadan dilegenen şuların huzurunu görsün. Üyünden daima tördün körkü olsun, üydün kutu olsun. İmanını versin Allah Teala. Kendinleri silap duruşa dağı deli silayı versin. Şu sıydın üstüde göreceğim daima. O Жақсылықтар min болsun kesin. үйünde, тынчтык, аманчылык Aytkanınız болsun. kesin. Balдарına ömürleri uzun bolsun. Денсаулыктары чың болsun. Koşkonu менен koşa karısın. Baldarı Kudayım Allah Teala bergen farzandlardı ömür menen, akıl eşi menen, ayday çırayı menen berdi. Şulardın hurmatını baldarı menen jengem teң görsün. Allah da şunu dileyiz. Үйde bereke payız, keng peş ketpes devlet olsun. O min mынакей сарпай кийгизүү аземи башталды. Мынакей акырындык менен. Nasıl kalır жүрөөрүң. Мынакей dedek-бечкектери. Кийинки энебиз өзүңүздү тааныштырганча Ben de söyle bir veriniz. tarafı koşunası bolom, bir tarafı singdisi bolom. Ejemin şu tulgan günü kut bolsun, şu birkem 70'ge çıktı. Şu baldarının, ozurun, toyların, jakşılıktарын görüp жүрüp, dagı da göre versin, everlerin toyların, çevrelerinin toyların görsün. Şu Kudayım törden düşürmesin, daim şu sый üstünde de жүрüversin. Ынтымакчылык, şu tokçuluktu kalayım. мынакей сиз дагы кошунасы болосуз, э? Мынакей. Koşuna da singdisi. Алыскы жакындан туугандан жакынкы кошуна дейт мынакей. Бир тууган сиңдисиндей болуп калган кошуналар өздөрүнүн берек-бечектерин тапшырып жатат. Андан кийинки энебиз сөз берели. Rahim. Şu Ecemin tuğan gününe gelip kalktık. Ecemin 70 yıllığı kuvvet olsun, ömrü uzun olsun, den soluğu çın olsun. Baldarının peşenesine bar olsun. Üydün kutu, ıskısı olup, tördün körkü olup, ağıleçekti, kempir olup жүрөversin. Şu bar olun, bay olun, den soluqta olun. Alıp algan baldar sizlerge ham rahmat. Çoğun rahmat. Рахмат, мынакей энекелердин Энекелердин сөздөрү ар бири керемет да керемет. Бар болуңуздар, бардыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şimdi çarpaylar Koşa oldu siler bana koşa. Ke Doran. Мынакей барчынайым көрүп атасызбы? Кас катар тизилген туугандары биринен алдын, биринен артын оозунуп, белектерин тапшырып Buna жатат. balasının kolunda oturat diyeceğim şu balası. Жақшына kılıp balpaytıp bağıp. Жүзгө чыгара турган баласы, Кудайым буйруса. Uşu dağı ağırlı çekti, çampık degende çal olup жүрөсүn uşu. Албетте Санталат энебиздин батасы менен Кудайым буйруса баардык жакшылыктарга ийгедер болот. Balalı çakalı bolsun uşulara necemi okşu öğrep çöğrep. Ушу келин балага күч кубат берсин, мына ушул. Жакшы даамдуу ысык чайлары менен, Жақсы, балдарының бардығы жақсы. Üçөөбүздөн коңшу болобуз, сый урмат менен жүрөбүз, сый неме коңшубуз. Ушинтип жүрөбүз бирдикте. Мынакей бапыра шапыра жашай бериңиздер. Кана кийинки куттуктай тургандар. Siz kimisi olosуз? Ben kızımın. Kançanчы? Эң кичинегиси. Эркетай кызыңыз болот турбайбы? Tartıcı kızım bu. Төртүнчү En кызыңыз. küçük kızımın. Apa, tuğan günümüz menen. Geçe götüp ketken bayramımız menen.
peşinebizge bar bolup, Kudayım uzak ömür versin. Bizi bakıp çoğaytıp şu darajaga jetkirgen siz. Allah razı olsun. Nevelerinizin toylarını görün, jakşılıklarını görün. Peşinebizge bar bolup bizi sүйүntөлөп жүрөбeriň. Mınake hurmatly görüşler. Kızlardan en küçüsü özünün jaşnakay bolgon sözlerin Santalat enebizge arnadı. Kanday tasirini utas ene? Kanday kabul alıp utas? Yüreğime içiştik. Söz bilen jetkiş kıyım bolat da mınake hurmatly görüşler. Santalat enebiz jarılgany kaldın deyt. Jarılgany kaldın deyt. Bul uşul kişineke geline, gence geline. Gence geline süylöýbü? Çoğun gelin. Ul çoň geline. Bar bolsun, daim densoğluk çın bolsun, ömrü uzun bolsun. Ay rahmat. Bul emi bayağı jakşılıktın göz yaşları, tolkundanuu, şunçalık çeksiz merim. Mınake. Har bir süylögen adamlar bardygy birden jaş çıkarıp atat. Bul kursançylyk bolsun. Kana gelini. Geliniz bu jerge gelip özüňiz da bir-iki söz süylöp. Mene, işinizge bar bolun, jakşı gayneler siz oşun gayneler göýersin. Ay rahmat. Mına kaynene menen gelin ortasında mamileni görüp ataslar ulmatu. Gayneler minden biri. Ötkende biri aytdylar, jakşı kaynene da bir çet dostum bolat depçi. Negizi sırdaş, mına sırdaş, mına kızlarыңыздын katarında kız bolup kalgan adam mınake gördüňüzde kuçaktap jüregini açıtat sizgeçe, jüregini açıtat. Antkeni sizin duaňyz menen Kuda buyursa. Kana bul jaktagı, Kuda. O Kudanyň ordu aýbay. Çoň bolat. Bunlardan çoğun da kızlarım, nevrelerim, kudalarım köp, kudakalarım. Bardı jakşı bana. Nevrelerden demesine jüreğirim. Diye sonra çın bolsun. Daima şu dastakon töründe olunuz. Daima tünçülük amandık bolsun sizge. Jakşılıklar bolsun. Jakşı yürüyorum, silerim, tinç bolun. Amin. Aytkanыңыз kelsin, hurmatly görüşler kийinki söz esi. Bul ulu balası olom dep barpaňdap sırttan dos olgan adam bizde. Uşul enekeňizge arnagan özüňizdin sözüňizdi ayta beriňiz. Bul adam siz üçin kim, kanday adam? Maňa öte çoň apam bolat. Geçege ötüp ketken 8 mart bayramyny kutuktap keten birinçiden elleri alganan 69 yaşta suwatkan jaşy bilen eň jakşy nerseler kalap ketebiz şu жерде айтылган сөздөргө тилектерге ой пикир неберибизге кошуп Balanın jüregi eljirep ketet öz negizçi. Oda. Biz var. Oda. Sizlerin jakşı sözüňizler. Tura. Bul tolkundanuu bak. Tolkundanuu turu ele düşünüş kerek. Sebep degende enenin janында turup, tim bolе uşul jalpy kala çurtka moňtip maktanyp atkan, daňlanyp atkanyň özü tolkundanuu. Mına uşul sizdin ulu balası katary sözüňiz, jana başga bul jerdegi koşnulardyn sözleri, kızlarynyň sözleri, uşul Barçın ayındın, Mırza Akimbek'tin, Cumagül ejenin, Madina ejelerdin, karındaşlarımızın har bir sizge jasagan Santalat ene mamilesi kийинки komşuga sabak bolup kalsın. Rahmat. Kийинкилер kana daha kimler var? Hiç kim yok bolsa mınake Barçın ayındın gözünçe Santalat enebizdi bir kuplet ırdatıp koyabız mınake. Barçın ayın şu kuplet ırın arday boğup жүрüңüz ha. Mınake enebiz azı bir kuplet ırdaýyn oturup. Men ırda aldım. Kana bir ırda alыңыз kana bir ene. Irdı bilbem şu kızlarım için şu bak dilen ömrü uzun bolsun. Rızkısı mol bolsun, şu densoluklar bolsun. Şuraram şunday maňuşup syy urmatla jüre bersin. Önü ösüsün şu men tileklerim. Jakşylyklar bolsun şu. Birinci el jurtum tinç bolsun. Kol komşum tinç bolsun. Şu katar bala çakam, kız kırkın, nevre çevrelerim, şular baktılı olup önü ösüp. Tinçlik bolsun zamanım. Şu zamanınız açık. Asmanınız açık bolu, zamanınız tinç bolursun. Amin. Emi enebis ben ırıdagın, sırıdagın uşul sözde oldu. Sizge bir uşul uçurda üy bilölük arxip bolup kalsın. Geliniz emi. Söp degende bu oda eň kiçineki balası süylöp koysoňuz
Bolboyt da. Apam. Tuğanını men kutuktayım. Ömrü uzun olsun. Köp yaşasın. Bizim törübüzde her daim gülüp çaynap, battırap, baybiçi olup oturuyorsun. Sizin baktığınızda daim var olmak. Hurmatly görüşler, en kichine uğulu apasına arnagan aybay sonun sözlerini söyledi. Andan keyinkiler dagı barby, Rossiyadagy süйлöşçülerin bary süylep koydu okşayta bardy. Nevereler gana gelsin. Nake hurmatly görüşler, en kiçinekey neveresin öp jytlap kursant bolup turgan çagı 25-nji nevere, 25-nji nevere. Kudayım buyursa santalatını mına uşul 69 jaş çek emes. Kudayım buyursa uşintip sizge arnagan sözdör, jakşylyklar, niyetler tüz bolup tursa жүзгө чыккан тоюңузда келебиz Kuday buyursa. Jakşı niyet bildirip turary, nasip kılsın ha. Ova. Эми урматтуу барчынайым мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Москвада жүргөндөрдүн баардыгы азыр биз саналуу секундтарда ушул назар салып турсаңыздар, Санталат энебиздин сиздерге болгон батасы, бул жердеги балдарына болгон батасы, андан кийин жалпы кыргыз элине болгон батасы менен программаны жыйынтыктайбыз. Кана энеке, мынакей, азыр бир аздан кийин, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Санталат энебиз сиздин тайыныңыз неберлери менен мактанып атат. Мынакей урматтуу көрүшсүздөр, ар бир небересинин колунда кармап ушунчалык берекесин жаадырып атат. Мынакей неберелер. Мынакей неберелери. Мына кас катар тизилген неберелер. Мынакей. Мынакей урматтуу көрүшсүздөр, каарылыктагы бактылуулуктун бир көзү ирмейби? Кошуналар бир ырдап койбойсуздарбы ушул кошуначылык кылып туруп бир хором. Кана береми. Энеке, Санталат энебиздин кубанычында чек жок. Бир куплет бир ырдап койсоңуз коштоп коебуз биз. Энекемде урдай берейин. Кана энекем деп Санталат эне кошунаңыздын атынан. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дене сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дене сак болоюн ай, эжекке оорубай жүрө көрсен эсен. Арнап аткан, аябай сонун арнап атты, ар бир куплеттин арнап атты. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жогоруда ушул кошуналардын көрдүңүзбү? Сонунда кошуналарыңыз бар. Ошон үчүн жапжаш көрүнүп турбайсызбы? Ушу эл журтум, ушу бала чакам, кыз кыркырдын небре чеберелерим тынч болсун. Бактыбыз болсун, заманыбыз тынч болсун. Асманыбыз ачык болсун. Ушу жаркыраган, ушу жазга келдик, Кудайым ушу жакшы күндөрдү атагылып, ушу жазыбыз жакшы болсун. Заманыбыз тынч болсун, ушу эл журт катары жүрө берели. Ушу кошуналарыма эң ыраазымын, айнанайында. Булар сиңдилерим дагы, кошуналарым дагы, эжелерим дагы ушулар менин. Мен балпайган, ак көңүл, ак жүрөк кошуналарыңыз бар экен. Эч картайбайсыз сени. Ага кошул ташыл балдарыңыз, неберлериңиз куттуктап атканда, ушундай жакшы сөздөрдөн ырылып атканда эч качан картайбайсыз сени. Ошон үчүн эми ушул чет жакта жүргөн ушул небереңизге, Жумагүл эжебизге, Мырза Акимбек мырзага жана Мадина кыздарыңызга, ушу неберелериңизге батаңызды берип койсоңуз, булар да аман жүрсүн. Ушу балдарым, ушу неберелериме, ушу өз балдарымдай кылып чоңойттум эле. Ушуларга Кудайым биринчиден бак берсин. Өмүрү узун болсун, рызкысы мол болсун. Ушулар эми өнүп өсүп, агарып көгөрүп, ушу эжелеринде байбиче болушсун. Ушу бактылуу болсун. Кудайым ушу бизге берип аткан экен, Кудай буларга берсин. Ушу балдарынан ушундай жакшылык күндөрдү көрө берсин. Ушуну тилейм мен. Амин, айтканыңыз келсин. Куш келипсиздер. Сиздер кимиз болосуздар? Сразу сарпай тапшырасыз. Бир туугандары сиздерди аябай күтүп атат, мынакей Санталат энебиз. Келиңиз, бияк өтүп алыңыз сени. Мынаяк өтүп алыңыздар, мынаяка, мына урматтуу көрүштөр. Бир тууганы келгенде Санталат энебиздин жүрөгү жарылып кетейин деди, мынакей. Бир тууганысыз ооба. Ой, мынакей кургун тапшырды. Токтоп туруң, мына сүйлөп тургандан кийин жогору өтөсүздөр. Ооба, сиз ким болосуз? Бир тууган үкөс. Санталат энебизге жакшыраак бир ой тилегиңизди билдире бериңиз. Учурашып алсын. Учурашып алсын. Мынакей урматтуу көрүштөр. Бул дагы бир тууган окшойт, ооба? Бир тууганы мынакей. Бир тууган үкөсү. Кана сиздер баштай бериңиздер эми аксакалдар. Энебизге арнаган сөздөрдү. Ömrümüz uzun olsun.
rızkınız uluk bolsun, şu baldarının günü kötün görüp, daim yaxşılıkların üstünde ne tilek maksat kılsanız da şu tilek maksatınızga jetin amin. Allah Taala şu daim yaxşılıklar batısın, şu koşuna kolun menen, eli yurt menen, tuğan uruk menen, bala çaka menen, nevre çevreleri menen, bar menen, tınç bolunuz. Ömrümüz uzun, rızkınız uluk bol, daim şu yaxşılıkların üstünde bulunuz. Amin aytkanız kelsin. Keyinki aksakalga söz bereli. Şeylerimiz var mı? Gece Kudayım yaxşılıklarda tabısın, yaxşılıkların üstünde жүрüm. Nevrelerin yaxşılığını görün, baldarın yaxşılığını görün acı. Her daim tınç bolun, zamanınız tınç bolsun acı. Uşuntayıp yaxşılıkların üstünde жүрüyorun acı. Kudayım yaxşılıklarda tabısın. Amin. Mınaki gelinlerine söz bereli. Mınaki aksakalların batasını aldık bir sıra. Tuğan günümüz kutlu olsun, ömrünüz uzun olsun, den sağlığınız çın olsun. Şu tapkan baldarınızdan, kızlarınızdan hurmatçıyım görüp, törüyüzde жүрüverin, nerelerde görün, çevre, kıvıra. Her daim yaşlıkların üstünde жүрün. Amin aytkanız kelsin. Keyinki gezektegi enebizge söz bereli. Tuğan gününüz kutlu olsun, ömrünüz uzun bolsun, den sağlığınız çın bolsun. Ballarınızdan, kızlarınızdan suyurmaktan görüp, dayında töbünde olun, nevere çevrelerinizden, balpayagan bay biçe, altın tüşü, akçaştı, gece oşanda neverelerimizin emesin görüp dayım töründe жүрün. Mınaki aytkanızlar kelsin. Amin. 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 Ha nevremeyem tam. Mınaki nevere söz tartabız, söz tartabız. Amin. Vererim. Amin şu. Kanaki. Bir tuğanlarıma vaktıma tınç bolsun, ömürler uzun bolsun, şulara önü ösüp, şunday baldarından, nevrelerinin yaxşı gündür görürsün. Şu önü ösersin şu. Amin. Şaşmamın da. Başladık. Yaxşıga canaşaylı, jamandan adaşaylı. Gel komşular, den soluk sıraşaylı. Bol dostu bolduralı, gel oturaylı. Bol dostu bolduraylı. Aradayım, ne de tapalım ya. Negizi ынтымакта bololu, sırdaşkan, eje singillerden bololu degen bir jakşı niyet menen uşunday bir sizdin jaşnakarыңызды жыйынтап koyala. Sizde komşulardan Ova. bunu ülgü oldu da çengem. Bizim baldıram jasaytıran bolsa biz burada da zanimek saklabız. Эми албетте sizdin balаңыз da birok sürpriz uyuşturuşu mümkün. Bol sürpriz boldu da Kuda kalasa. Nasip kılsın деген. Oturuyoruzlar эми. Rahmat aytkanız kelsin. Senin de işine iyi gidip balam. Rahmat. Bizi okşanan inelerdi köngülünü götürüp balдар menen birge kеңешip şunday işler boluversin. Daima biz dagы hemen жақсы күндөрдө жүрүшкө Алла насип кылсын. Amin aytkanız kelsin. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа
алам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк дүйнөмдө жарык шам сиз ар бир таң Эне ошол сюрприз жактыбы? Кандай таасирлендиңиз сени? Мен энем программасын көрүп турасызбы? Рахмат. Мынакей урматтуу көрсөм, Мен энем программасынын туруктуу катталуучусу, ар дайымкы көрүүчүсү, өзү дагы мына ошол Мен энем программасы тартылып аткан чагы Санталат энебиз, Мен ошо кызга, силерге, балдарга, ушу коллективиңерге ыраазыбыз. Ошондо белдин үстүндө жүрө бергиле өнүбөсүп, ушулар бизди күндүрүп, ыйлатып, сүйүнтүп жүрө бергиле ушуну каалайм. Номин айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей программаны жыйынтыктап жатып, эгерде сиздердин да Санталат энебиздей сыяктуу бейиштин образындай адамыңыз болсо, атаңыз болсо, жакындарыңыз болсо, куттуктап калууга шашыңыз. Бул көңүл, ансыз деле материалдык жактан, моралдык жактан биз колдоолорду көрсөтүп келебиз, бирок неберелеринин, жакындарынын бул сюрпризди уюштурганы бул баасы жок сюрприз деп эсептейбиз. Себеп дегенде Санталат энебиз дагы муну мойнуна алып ыраазычылыгын билдирип атат. Эгерде ушундай энеңиздер болсо куттуктап калыңыздар. Бүгүн ойлонуңуздар, эртең кеч болот дегендей. Программанын максаты эне ушул. Кийинки ар бир азыр айткан сөзүңүз, ар бир батаңыз бул сизди чулгап турган небере чеберенин мамилеси сизге болгон мамилеси. Кийинки коомчулукка, кийинки муундарга сабак болсун эне. Чоң рахмат. Бакубат жүрүң, ден соолукта болуңуз. Оорубаңыз, сыркабаңыз. Жүзгө чыгыңыз. Жакшы ниет жарым өрсүн, жакшы туруңуздар. Урматтуу Мен энем программасынын көрүүчүлөрү, сүйүктүү катталуучулары, мына жогоруда сиздер Санталат энебиздин укмуш курсанчылыгын сөз менен жеткиргис сүйүнүчүнө ортоктош болдуңуздар. Ар бирибиздин үйүбүздө мына ушундай куттуу энелерибиздин күлкүсү чаңырсын, кубанычы бөлөнсүн дегендей. Ата энебизди көзү тирүүсүндө барктап, мына ушинтип даңктап, сыйлап калалы урматтуу Мен энем программасынын туруктуу көрүүчүлөрү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы туруңуздар.